دناف فوتبولا ألمانيا دا لاستقفانكي كرد خلقي باجار عمودي بناوي محمود داهود داكتيا ميداني. محمود داهود نها لاستقفاني تيما بروسيا مونشنگلادباخ تيماوي بكم كرنا 29 خلان دبلا چارم ياريزبنديا خلا تيمين فوتبولا ألمانيا دتي. محمود كودنافينا تيمي ددليزا دشيستو نهل استكاندا بشتار بويا وحتى نها كاريا 10 جولان بافيجا و 15 جولجي جي لاستقفالين حوالي خوره تشيكريا. لاستقفاني عمودي كونها 8 19 سالن و تاخما ألمانيا ددليزا بالا روشنامه و چافدرين سپوري ين ألمانيا و أوروبا يكشانديا. بنافلسكي دا فن و فوتي وي پرن و برحتي لاستقفانين تيمين دن بهنرا خوا دخابينه و بلازو بس واندر باستكه و باسين خوشك جي دد الاستقفانان. لو ما نرخي محمود زيده بويا و نها نرخيوي 2,500,000 دولار أمريكية. إدي تشافي همو تيمين أوروباي لسروي فبون و تخوازن ويبن رافين خوا. إيصال محمود داهود لقل تيما خوا بشداري تيمين قرمان أوروباي بو لی تیماوی نکاری بو قناغا گروپان در باس بکه و جناف همو لیستگوانین تیمن آلمانیای بلیستگوانی که هری زیده دناف لیستگه ده رافیای تیزانین. ده هر لیستکه ده 13 کیلومتر پوینت یک رافیایه. روش بروش ستیر کالیستگوانی عموده محمود داهود به وی تمنی بچوک لسر اسمانی آلمانیا گشت به و ناوکی تایبت ده فوتبولا آلمانیای ده جخوره تومار کریه. ایدی چاوی خلک روجاوی کردستانی و تایبت باجار عموده لسرویه. محمود داهود نهمه هیبو لگل مالباتا خوش عموده درکت و کوچبر بو مالباتاوی بزحمتی کاری پرین قاچاقچین ری پیدا بکه. لنها مالباتاوی روشا تعالو نخوش جبیر کرن و بهنرا کوری خواه و نافبانگاوی کول سرانسری آلمانیا بدست خستیه شاد بن. برادوست عزیزی روداو.